Namhlanje ngicabanga ukuthi iNigeria ngendlela edlala ngakhona lama players angikhona angathi i-combination yabo ishwana. Then i-Ivory Coast ngenxa ukuthi bona ba-hostile bazoba le excitement leyana ukuthi bona bafuna ukuprove ipoint ukuthi njengoba kube ngama-host kumele kanjani baphumelele. But iNigeria I'm sure yiyo ezathatha inkomisho. I-Ivory Coast njengoba babe le support eningi because anti baku-host bazoba lani le more i-support to an extent yokuthi abantu labana bazokhona ukugcwala egroundini kube lo msindo wabo besupporta i-Ivory Coast kwenza ukuthi kusasa kube ngabantu abalani abazoyenza i-history. So bazaba baningi ukukhulela iNigeria, and then bengakhulela iNigeria mayo ngakulandela kwento lokhana bazoswela i-power to overcome i-Ivory Coast due to i-support eyabe ikhona eground. But i-type of play yabo i-good.